ako kreće se u neki posao, to govorim, fakat mora se zapeti, mora se svaki dan nešto napraviti. Treba zaista, dati sve od sebe ako želite to raditi, ako volite to što radite. Uporan i imati strpljenja i naoružati se time da mora se zapeti raditi i to je to. Dio Hrvatske ima svoju nekih, evo vidite recimo, možemo pasti nešto na glavu, to je isto jedna dio. Tako da, evo samo...